Mirko, čestitki za novio dogovor. Ti si jedan od onije koji što podlog vremenski period si vo Bitola i imаше možnost da го забележиш растот на клубот. Еве, збордва за како дојде до продолжување на соработката, а потоа и анализа на сезоната која што туку заврши. Pa jeste, eto tu sam već 2,5 godine i na obostrano zadovoljstvo je došlo do produžetka saradnje. Pa došlo je tako, eto, iznenada, ali tako i najljepše. A što se tiče, stvarno moram i da se zahvalim gradu Bitolju i Čkembarima, to što sam doživio od njih u zadnjih mjesec dana, to nisam sanjao u najluđim snovima. Baš mi je puno srce i to bi baš volio da naglasim i da im se zahvalim. Kažem, od navijača do ljudi u gradu što su me zaustavljali srećani, stvarno hvala im još jednom i na moje zadovoljstvo, a nadam se i na zadovoljstvo kluba, produžili smo još 1 godinu saradnju. Tako da, to je što se tiče toga, Bitolj je moja druga kuća i učinjeni su ljudi da se sjećam baš kao kod kuće za sav ovaj period, a pogotovo zadnjih mjesec dana, ali za sav period što sam tu, stvarno se osjećam kao kod kuće na svakom koraku. Збордва за сезоната, за шампионатот, а и европските надпревари, клубот ја окарактеризира сезоната како успешна, иако во Битола не пристигнаа трофеи, не достигаше тој еден мал детал во дуелите против Вардар во купот и шампионатот. Pa evo baš, ja mogu da posvjedočim ove 2,5 godine koliko sam ja tu, da svakim danom klub raste i da se vide ti koraci na bolje. Eto, izostavljene su titule na oba fronta što nas boli, što je normalno u sportu, uvijek hoćete da budete najbolji i da osvojite, evo ispade sve u par golova i na jednom i na drugom frontu i to ostaje žal zbog toga. Eto, do godine ćemo vidjeti kad bude puna dvorana, ja mislim da će to biti druga priča jer znamo koliko nam znači i navijači i opšte ljudi iz grada, to je jedna dodatna energija, pogotovo u dvorani Boro Čornovski, to mislim o tome nema zbora.